Bafowethu-ke nginibingelele nginamukele kwi-channel-ke ngibonge kubantu asebesubscribe-ile nowungaka-subscribe-ke ngiyacela bafowethu-ke subscribe. Wey'ngane zakwethu-ke hayi indaba umthandeni uloke emnamathele njalo umfokakhuba. Kwenze phela umfokakhuba-ke uma ngicabanga nje emalangeni ambalwa adlulile uye waphosta lapha ngephutha ukuthi-ke baby kubani kuye uSiphongo esimazi-ke njengomdidiyeli wey'nhlelo-ke laphayana zokhozi FM. Bafowethu-ke namanje ukhuzani uloke emnamathele njalo-ke umfokakhuba ngayo leyo post ngoba sobheka phela-ke uyimbangi yakhe khona la emculweni kaMaskandi. Nansi njenye yama-post uma ubheka futhi-ke ake hayiposta laphaya ake ngikufundele nje ihumusheka kanje. NoSomizi waqala kancane kancane ezidansela nje bese uthi 1+1 = ikhanda likanjoko lo wesiginci esalahleka emabhida savuka ngakusasa sesibekwe phezu kwasofa-ke omnyama ndawana thile. Hayi majongo angisho ukuthi ngithini kodwa-ke khona iyashunqa intuthu yodaka la. Hhayi-ke lokho-ke bafowethu-ke isiZulu-ke sesithi isiZulu-ke bafowethu-ke asitolikwa kuyazisho nje ukuthi usho ukuthini. Bese washaya-ke i-hashtag laphayana wathi #majongo wasethi-ke #angise nambangi #ngiyinkosi yomaskandi yoqobo. Okusho khona-ke lapha ukuthi-ke khona ongeyona-ke inkosi yomaskandi yoqobo ngoba phela sobheka ukuthi awukwazi ukuyibiza-ke inkosi yomaskandi kodwa-ke manje-ke ube ubhizi-ke nabanye abantu-ke besilisa. Singeke-ke sasho ukuthi-ke noma saqinisekisa ukuthi yinto ngempela ayenzayo. Mhlawumbe-ke kwakwenzeke lona iphutha-ke lako-ke ukuthayipha la emafonini-ke kuyumfowakhuba sazi. Bafowethu-ke nani kodwa ningaphawula la kuma-comment ngezansi. Uphinde waqhubeka-ke wabhala laphayana uma ubheka nje wathi-ke even Somizi started kahle kahle-ke laphayana sebeyani-translate-ela. Uthi-ke abesilungu-ke laba abafuna nje ukwazi ukuthi kusho ukuthini le nto. Even Somizi started a little bit of dancing and then say 1+1 and then head of the guitar that was lost in Mabhida. We woke up tomorrow we were put on top of black sofa. Amabhica amadoda asikhuluma ngenye indlela isingisi. Kahle kahle into ayibhalile leya kodwa manje-ke uyibhale nje ngesinye isingisi-ke esingahlangene nje lapha. Bathi-ke bafowethu-ke ake ngizwe nani ukuthi nithini ngalokhu namathela kwakhe umfoka Manqele namathela yena-ke ukhuba lapha uze wafaka nathi isithombe sikaSomizi lapha. Engeke ngazi-ke noma uSomizi engayithokozela yini yona le yanto-ke bafowethu-ke angazi. Angizwa imibono yenu ngane zakwethu-ke. Ngibonge kubantu asebesubscribe-ile niqhubeke njalo nje nisupport i-channel bafowethu. Thank you.